Jar. Paglaut yun na yung motor. Doon kami sa Marawi. It's a little bit thrill here because it's very hot. We see many mautis and the temperature here is very hot. You know, I think I'm going to be dehydrated. We don't have any water here, so we'll just survive. We keep going on. Watch me work. Balay ni Edgar. Sabay lang po eh. Gamo kayong balay ni Edgar, color pink. Color pink. Adili dahil maliko pa rin eh. So, just observe the nature. Sigingin. No. Putek. May putek dito. So, right. Here we go. So guys, it's very dangerous out here. Yeah. Huh. Wala na bunga ang bayabas. May talisay diri ah. Wala hinog. Nang hinog dito habog man. Tos liyo. Where? Ah. Mga mayabas man diri. Wala bunga. Bukado bra? Bukado dito. Bukado. Moro magtalisay no. Abog. Bra, ito. Abog. Kadog. Ay, kasamo. Daman magtungkod-tungkuan payag-payag. Na ghost hunting mi dire pero adlaw. Dire ka interest dai? Ang purpose kita ng interest niya. Asan na dire? Ha? Nadalan dire? Ang purpose sa Paglaum nga kalsada kay diha. Katong dito ang inya diha man tumaliko. Oo niya na mali. So baka karon na wala pa ang kalsada dito lang. Pinana ba tukit? Indot dire alas 12. Grabe siya ro, jubol. Wow. Napay biblia.